Halo teman-teman, selamat datang di channel Ondel-Ondel Balon Meletus teman-teman. Wih, ada ondel-ondel nih teman-teman. Wih, mantul-mantul. Tapi kepalanya belum dipasang nih. Ayo kita pasangkan yuk kepala ondel-ondelnya. Let's go, berangkat. Aku mau pecahin balon warna green nih teman-teman. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Wih, udah pecah nih teman-teman. Yuk kita pasang yuk kepalanya nih. Ini kepala ondel-ondelnya muka putih, berarti empo ondel-ondel nih. Mau lanjut pecahin balon warna biru. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Aduh, sampai jatuh ondel-ondelnya teman-teman. Wih, ini ondel-ondel apa ini? Ondel-ondel dokter nih teman-teman, pakai baju warna putih. Kita pasang yuk kepalanya. Ondel-ondel bapak dokter nih teman-teman. Wih, mantul-mantul. Yuk lanjut lagi yuk. Pahin balon warna pink color, where are you? Here I am, how do you do? Wih, udah pecah nih teman-teman. Yuk kita pasang yuk. Wah, ini kepala abang ondel-ondel nih, muka merah teman-teman. Nih, lanjut lagi yuk teman-teman. Warna orange color, where are you? Here I am, how do you do? Wih, ini ondel-ondel apa ini? Ondel-ondel bapak polisi. Muka merah, pakai baju warna coklat teman-teman. Kita pasang yuk kepalanya. Wih, udah bagus lagi nih kepalanya teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarak ondel-ondel. Wih, mantul-mantul. Ondel-ondel kita udah bagus semua nih. Kepalanya udah kepasang nih. Kita lanjut lagi yuk cari mainan teman-teman. Let's go, berangkat. Tut. Nana. Wih, banyak mainan di sini teman-teman. Wih, ada mainan apa aja ini teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Ini ada mobil truk molen teman-teman. Wih, keren teman-teman. Terus ini ada apa lagi nih? Mobil pengangkut pasir teman-teman. Waduh, nyangkut nih. Wih, keren. Terus ada apa lagi ya? Ayo kita lihat yuk. Ada mobil jeep warna kuning. Brung. Mantul. Terus ada si Gani. Dia kecil ramah, melaju, melambat. Wih, ada hewan apa ini? Badannya besar, belalainya panjang. Gajah teman-teman. Terus ini ada apa ini? Kuda Nil teman-teman. Wih, mantul. Ada apa lagi ya? Terus ini ada badak bercula satu. Wih. Terus ada jerapah nih, lehernya panjang dan kakinya panjang. Ih, ada capit singa, yuk mainkan. Wah, belum apa-apa udah digigit dulu teman-teman. Nih teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.